Iji ni Wero TV. Right, ni weno ntuba kwithirwa kiona kanya kangi oroberu ari na kwithirwa kiotanaira na batwe andene ya Wero TV na nkurikene nende tetha tukubetha kia manto ya maingi ku entertain kana kweria ukumenyethia na kinya nende manto ya okuritana na ibo ntu oroberu ari nende twina professor aremi ora tuketha tukiara kenwe manto mwanya yegene ndi kinya utetheria kana ukuria imera bira twethera twina bio kana nyo ukuria manto yegie uremi boeto na utira nende uwono kwithira kithoma manto kathomba kiro aria rweto oro bweru aria tukwithira tukelekea nende manto yegie kongela baita kire interview uremi nento bira tuketha tukiara kia ninto ingwetikia nende baingi betu kana baingi benu baina bio michienu nkomea kithira utina mira well utithiro ya chakirio mndene muchioku kana kinya into binge mwanya bira tuketha tukiarakia woro bweru ari nonto kinyawe na kanoka kia na it's all professor amwe kanyethire ayukethakia na atwire wenu karibu sana professor maybe no ithiro ikethakia mutegi no mwire wenu na kinyina umite ibora sana bwana Phineas na ingo chokia nkatha sana kwethira andike Wero TV okoro bwana arua marito jako mbetawa professor Joshua Aremi kuma University yetu ya Meru University of Science and Technology. Onio no menye ugenda kumenya professor bwako ndi professor in the area of food process engineering manto ya food science. Na nara Meru University tulitanaga manto ya maingi muno. Sure. Wowo gorobo naro tukethera tukiara area kuthithia imera bietu kubiongera value bila tweta indigenous foods. Twina mira yetu, twina marigo yetu, twina area na twina into bibingi. Ibwega sana. Wow, Prof, first of all congratulations. Na tukiambiria nende imera bietu, ndero tukiambiria ne kimera kira kithera kike kana miru yeke na nakyo ukethiro ita because I know you've traveled kona mwanya tia Kenya weta au umete Meru muntu akathwania ya Meru atirima tairure atirima mirane tandiki marano kwewe okuria ati otire ya mira. Tell us about the improvements ira maybe that has been made kemera na kira maybe nya Meru University umbikia kwethira ekiguna ira courtesy of you or amirete department you. Ibwega sana ntikwira department yakwa mbethera ndi director wa institute yeta wa Institute of Indigenous Foods. Na ndato itauge kimera getu kimera ketu itamura mutegeri wetu no twambe tumurikanie ati mirande na economy ya Kenya itonyithagia 13 billion o mwaka 13 billion. Kwa kimera giki ikebweri kujukiro manani nkurukia uria kijukagirwa thaici. Sure. Na ndeto gukarandira na Meru University tuona kimera giki uria kiendagwa na uria gitumagirwa gitikumba kuretera murimi baita nene. No tutana ndi gukura kimera giki bei nene muno. Nene. Na kwambiria kwara bei itie. Lakini tukongera value kimera giki no gikwe. Watweka bei ni kumba kurimeni constant. Kwa unga kuone product nyingi ya tuthithire ira chomba ku stabilize prices ya mira. Kenge mira kule antu babinge bomba kwenda kule uria tusagaga ni kawaida ibwega sana. Kwe mtongo wenda okunda ja chai, kwe mtongo wenda okunda ja juice, kwe mtongo wenda okunda ja wine. Na ndiko ina category uchonde cha customers. Kwa hiyo tukogeria kumenyera customer ba ubombe kenda betha bena product yao. Na tukela kia maybe mirawa brother wethere tutarakia maybe manto na wine maybe imbi bombe itakubwethia that is maybe available in for sale right now. Ibwega sana bwana Phineas. Aja kenda mutegeri na kuona kwega tukandikia green gold iji itimba kia mira iji na ndio udhitha yoro the majani ija chai yankone bwana Phineas wakunuraga kada wena timba ge kuteje wena kombe ga kuja kiriko yakeu kina rojero mwanki ugekira ku iga kokoja majani na ndio gakunda nega kwa andas ore oja mira osaga na no kuona gintu giki very aesthetic very hygienic omiria mira yo it can stay for up to 3 years as a tea bag. Yes utakuwa no kuomba ku retain price ku retain price kuroara kurorea kwara kuroura
na kenge twambire factory teje iga create employment yeah nontu batu babethe na bange kwita ngo ige company iji na tigo au kinya keri thirikari ikomba ku generate income nontu ba tax na manto yange kwao eu ni mo product ira tuthithetie na product eje na ndetu ina inya patent yayo na twina wekezaji investors baraba jukete product ije kenda bomba kome market globally actually the iba export to Eritrea na Djibouti already yes and that is kiune iketi baga kiriwende iyo iketi baga ya kiriu yes iba export ko prof mbere tu tukita maybe ke wine ke 13 billion that tukija tukiona inyo mirai kureta annually does it mean tukia ku embrace nini kintu ya tibag mbere nya tukinya ke wine beini batere witia very good bo yoma nonto daiji kimera ke population yetu ituje to that na anto class tofauti kwe mtoro wakwigwa no class otene kwe inyancho bikoro tienda konywa antwana yeah kwa umira riro meandire value yo product yeje yatake class ke utogotarira no wega fetch better money wambire go export it's easy to export this product but actually to work now with the Kenya Bureau of Standards kenda yomba kunenkera product yeje standardization mark kenda wenda go export Russia wenda go export US wenda go export UK ukomba go export na leo ile ukomba kuletera murimi mbia uko na majanjo mba kuletera murimi mbia bwega bakomba kudia maendeleo mengi kwa hiyo ka fetch more money than 13 billion ya mbero value sure prof tell us about wine ibwega sana bwana Phineas na de mbere nyat wetake kirewa inje mira tege alere ire aja ituje mirano ije ikawa thokone na speed muno gutuma ikawa na speed yes ikamberia kunyara kerusa ira tweta andas nuko nande technology ra tutumira okamio jo itikurusa andas kwa hiyo nyagu ikia thokone utirwero kwa hiyo na benefit jingi muno when you make it this product ikethira ina baita nyingi muno both ke murimi ke road users ke government na krio other players in the industry yes. Sure na ndato je kiri wine mira mutegeri no kuona product inyamo package paki tuliugaja it's inspired by others, innovated through research. Kwa we product yetu na utaalamu kabisa. Yeah. Kuruli watu kwenda kunda majanjara, alienda kunda kanyamu gachichuki. Yes. Na ndito kombo umethia ya product yeje na toka mepaki bwaga u kenda olewa kwenda akunda kanyamu jaka akomba go enjoy. Yes. Na kwa mtu akuria nka watu nianda siringwa ta ndare mira as usual. Thank you. But at the University of Science and Technology. Yeah. Leto kwa science, ikenda tombo solve problems. Ili ite kumbo solve mtu kawaida. Ewo kunda andas no ore osage te murajo aku. Tudithetie testing tweta tumeta sensory ukareta antu baraba saga ukabera nande blindly ukamukunja product ye neje ukamwira nire ko kwigwa negwitithia akwira hii kwigwa gitithia ukamenya tick leo atije nire kwa kundere ale and a product you na ma team bag na infusion bag you chondi kwa andas ore ya wimira yes na prof kwa mtu maybe akunywa chai ekie miraro kiri batatura turite atembo kama ta maybe chube wine imbiombe kwibyo maybe ombike ka drink ombike weta akunya mpala kana is that a person considered kwanza ndinaga kwaja woni me antembo saka ewe ndora de professor bedra klasi dagesa tika kodoki lakini nyengo menya munene kwa Professor Manas atetekeria nsaga kasi exactly. Lakini kanyamoja kaka wina ka kukirasi na inyatu gewe mwetithio ngari ya chakuraja yes mwije na ndotere kestering
Meo gisaga no urekire steering. Yeah. Ugakunda kanyamo gaku. Kwa twina energy drink yetu gwita Anders Power. Gukitra class kiu gikwenda. Menya miraa ni kweja a lot of energy and concentration. Sure. Actually, mtoro saga miraa na ije ukareke saga miro gita ngugiro kurita omba kurita for very madaja mengi mono. Yeah. Utikunoga. Yeah. Kweja a lot of focus na concentration. Kwa ugakunda energy drink yejo gita ukithe report chaku ukithe manzi yaku uconcentrate abo kama no kaitango chaku very well. Yeah. Wow. But tudira tukuma maybe ke miraa kwe product inge maybe as a university bukwithira bukibanga inkona some capsules nteko meichiandi I mean menya science limited. Na product ile mba kuita kemera tiji yake mbuga nda kuona product ndio kuona timbag ndio kuona wine ndio kuona energy drink ndio kuona capsules tiji yake mba kudhivya mira nionekete ki science ati ukenda ku lose weight ugetumaira mira ni suppress ni appetite irio kwao owo komba kulega kulira bingi ukenda omba ku lose weight kwao mira also ito go explore about medicinal applications na chia pharmaceuticals kwao hii product yengira to the mira capsules that you can take to get the same Anders yo sageta mura tudere mitend lakini ira kwejete acho ni uake naru chamera. Yes. Wow. First of all, congratulations. So far so good. Maybe now kintu kingi mbona na inyawe no direct ukiona prof kida kikire mabone ne miru ni kintu kita wa Mario weta imenti it's in plenty weta tiani as much as the lower side tena Mario, the upper side neo yembe the same, and I think tuinde tuyekura in one or another mnomno watu millennials uchoka nyuma mwana yekura na ruairwa kana taunirwa kirio which tells you that most homesteads itiachia kirio maybe in exploration bwethirite bukibutha kia kimera kirio. Thank you bwana Phineas. Actually then Kenya Meru ngotikenyo the second county highest in terms of polita marigo. True. Ugetira ndarene karoki rire arori kujuke marigo bona marigo nya traffic jam ukena mirago etoka koromone yake orone bona marigo jam inge mono. Okay ibo aka murimi kwende ore lakini murimi ationa paita mono kiriko nga kwa example tukogwa turuge mukwajo mojo eriko kana tukure bwa mukwajo muri magana 3 kana magana jana. Mushubaza jojo ngwete kya no etaira na wetu kana jojo ko mabeshingana ato jo tu market rate tumie tuge ngiria magana 5. Na timo kwa yo timo kwa jojo timo kwa kwa kuona ni tukaja kwa value marigo yetu farmers can benefit na inya tuka reduce fluctuation area prices kulingana na season no ntorio thithire muchubaja ju mwijo wine eteke bujo uria gukara kana ndibei ebongo mo uria appreciates with age kwa na no price yegwi ewitia lakini ugekerigo rekagunda yambira kugunda yamberia ko rete dade e west kwa witu kwa value ke marigo na inya kwa product yenge te ndibei yake product yetu imeta complete meal ije yungenu mutujo marigo meru itule maikwache mono na ikwache ugateka ina kan green na tonyani wina gaka ukona yarere gitale ampara urenda rojoro mwanki yake wekere ukoroke ule wow wega bolere utakwana eriko tuliuga arambire kugunda ari kuthuka na nderi ko mbere arambire kugunda ukari umiore thiere mutu na ikwasio bibia bia mutu na nyani ucithia chia mutu na ndi jojo no weke nkurukie 2 years no kuona na ndi nyagitare ampara you can use this very fresh na ndi these are some ntobira bimwe tukuthithia kuma kiri marigo na tukielekea on the same prof beretu that tukuma ki marigo is it limited
to nakinya maybe kemira you know you can answer them collectively. Is it limited on to chemira kuna type mwanya ndua andazi no ira in terms of Mario ya limited ikirio type ere kukana European in general the nutrients is the same. Ibwa sana bwana Phineas. Actually mariko jonde no umwe. But odithia jandi bei taste ni there mwanya. Itaura tuomba gwitoka warumanya memburi ne ng'ombe kaigwito chondinya inyama chio lakini taste chenae gender difference kwa mariko kile important mariko jonde jomba kuthithwa value jakathithia product hii. Yes. Ukethera gutina waste kira tukwenda kurikiria buru ikire tugwita waste kana post harvest losses. Meandi vai actually odithia na mariko jara jakora buru jara jagunda jara bwiri guta to kinyage ngakwathira ombo kuthithia waku nyomba nayo kwa una ndi mariko jonde nutrient sawa na jonde you can do value addition kenda kwethera gutina waste urethera igacukari urethera ikampara urethera imurwaru urethera igicagara gicagara nyano odithinya crisps. Have you thought of kubwithia crisps at the university? Yes, we have thought about it na ibwa kapsa na kuria kuthithia crisps kana mutu menyake kulingana na twita tukithoma kwe science na business aspect. We product ye ukathia product but in a market ukathithia crisps the market is very limited. We know very well. Yes. We have seen company nyingi cha mbere te crisps cha marigo ikainga kitumi kwethira thoko nenkai na kenge shelf life uteka forever nema muchubajo geka nyano next year ke kwanza so bwala necho karaova bwajo jo ade last year tugeta mero SK show ko bwajo te 1 year. It's better now. It's better and it's appreciated as it stays. Well, we have developed many other products lakini tuetaka product ile chena better returns and which can take volumes marigo kenda kwa tueka to set up industry in Meru County ya process marigo we can be buying in a tons te marigo jairi ja to no kenda murimi omba kulima bwaga nomba akimenya kwina ready market na product ni nyingi muno kwina crisps kwina metu kwina wine yeu lakini kulingana na ugetagaira returns in the market on they recommend county and other investors they support the banana industry kenda yomba kuthithia gintu ta wine kana ndibei tutikane kugura cha South Africa kana cha Spain no tutwe na matunda ya kongana na Meru. Prof, apart from those two kana Mira na Marigo, maybe if fruit ireko ingibumbete kwethira buke get into and kubwithia something from it, especially wine. How Ibwa Phineas kwa gwatu tuli mantunda itawa Meru na ni ndog muno ni thaira ina murio sana na ndi ke mutegeru wetu ro guteka wenie ni Meru. Meru ni oto itana gichunko sweet granadilla. Kana yellow passion. Ewe ndini ortuiche bainge yellow passion. Inge yero mera yo ukamera ni na mpende na imuro muno. Na ndi ugateka thoko ne Meru iri igura wake chakura. Gwethikia nkari kana nchokeria manda mumuro nguraira cio gakoromone sana yanko thithia research eno ndi ngarathi mwaka ngurira Meru iriko iwaga ntumira kwa we Meru au thithia wine kwentunda nyingi cietawa Zambarau ala Meru University twina nyingi muno tukuthithia wine nyingi muno baba keja Meru SK show bakona no uthithia kinye na insho kwentene na insho aja na nyama tunda jange jonde daraja yumana aja jena mulo Wow. Prof, twekintu kingi tukiarakia na wewe briefly though I didn't get chance yokuria ndio ndi ankure turea iria renkamera personally ndire nywere ndire ndawe ndo I don't know maybe is there anything bokwithira bokibothakia from itwichi iria riringiria rengambe na amburi kwina processing and all that area renkamera what can come out of it ambuge bwa mutegere ro tutegerete ati John Tupopo Kenya ndene dunia
nio iteria ria ringi ria nkamira nyaunte kumenya apu wende lakini ugeta thokone ugeta supermarket chetu aja Meru utione ria ria nkamira lakini ankwira Phineas mbai mweri jwa tantatu ugeta supermarket ukethira ria ria Meru University ria nkamira ampire muthikira gintu kia mbere mbuga bara bena twana tunini betaga cibitari bakerwa kana ikanywa ria ria nkamira atuambirie ria ria nkamira ri nutrient muno kia mbere ritere aranje ja iria ria ng'ombe ituje twana tutungi twina kerwa akanywera ng'ombe ni untu bwa protein aranje lakini ria ria nkamira kwa compound ritie tumari kadhari tena aranje kwa hiyo tuma daktari bera aciari batwana tunini kethira kena aranje ria ria ng'ombe no kanywa nkamira bunge iria ria nkamira no kuona vitamin C yetu ga yuma Kenya ni na matunda iria ria nkamira ri 5 times vitamin C ukompete ala ng'ombe Gato mogeta antu bara Rwanda na ala batenya na bate matunda lakini tigo by complete exactly yes ko ri 5 times iria ria iria kawaida iria ria nkamira irionekanite ati ukethira tutikuga inda ukethira uri ngito pre-diabetic kwa banywa ria ria nkamira na condition ikali vasiburu na akabwa no ntule compound chi bievaje era muntu imutaita wa insulin iria ria nkamira inyire riega muno ke bo bari komenda ero inya ni untu bwa mantu jamwe ja cancer sibanywa ria ria nkamira no ntule compounds jomba gutethia na ndito ateka Meru University Meru University actually niyo i sente ndiguru na kumaja wetete bwa Ethiopia ni onka kwa hiyo tuna opportunity nene muno ya kwa area ria nkamira value na tutethia antu ba Rwanda kingi ngakwira gwe gintu gwikitu kwaririe muno thai tukira wa climate change nkamira ikira twita resilient nkamira yombo kare gitari ne muno tanyorochi actually mutegeri nkamira yombo kara ntuku 14 itaida kunyorwe teta ng'ombe kwa management ya nkamira ni nkai muno na nkamira ni omba kure into bya nteguru na bya miteguru gatoma nyakiche athira nteguru eta midhuri yes na combo survive muno na ito ambiritie kuona nkamira kire John Siri teka nkamira mbere no nto management ya kidogo na area la ore na benefits na ri na demand actually tutiumba kungania kulingana na area la nkamira ria kwendekana ndiguru chao meja China na other countries actually kwero Chinese bajira ba kure area bo bambire komiara KCC kiganja baitu makwa bakigura isioro kwa hiyo area litikumba kungana kwa hiyo tuona tuthithie research area riri kenda tuomborerete into the market kenda customers betu ba locally na tuomba ku export to export kwa hiyo gintu kia mbere tuambire kuthithia yogurt area ria nkamira tulipaka na shuba teje already bobuthitie yes eje twina standard market caps ngo kwira rwa muno nande ngagwita tukilaunch sure kenda record launching no mbere mutegeri wetu kuma June tariki 23 tukethira twina ira eta Mustic Conference 2026 Meru University of Science and Technology International Conference during that conference tukorwa mbabweje kinyabona imbitoje iro tukaronchi area riu kenda later into the market kingi kwebuntu mbere kugweta area ria nkamira ri ingecheta wa antibacterial ndioraga bacteria na mantu yangi kwa ukaritumira ngosine ile riega muno ki ngosi kwa hiyo tuthithetie maguta ya uciaka katezi of area ria nkamira tutete kirimo tukaka maguta jajaja wow umakereria ria nkamira it's a very good moisturizer baraba ijiba kumenya ngozi ikaigwa is soft throughout the day na ka smell yes kaina kanyo muno na ito kuthithia product hii na ndito ita tukithithia low fat milk toita kirimo kire kio to the yakio makuta jajaja
na ndi tagweta inyeri ya pasteurized no tore wira simale wika ya ugati na ndi nyatu na product yengi yeje no mane mbi emiromo lip gloss yes iwe umage kirimu kai kera kamera gituma tukuthithia product ici cream ira ni njega muno for the skin anti-aging properties igatuma skin igakara iri soft flowing na moisturized na inyi tukumba kuthithia kinya sabuni Prof, irinto bibi ketera bikiona because Prambichi especially kuru kana ladies bini into bako long for sana. Yes. Kwa mtoko uria how soon will they be available? Actually jamaguta actually to customer baba inge mono batulingaira dimo toka ba supply na itura apply the certification kwa we chonde to kuona certification kwa ngokwera by June together to in the market. Go maybe from June after the launch at tariki 20 to 23 to 25 25 go maybe from tariki 26 mtu atkoni to be maybe in the supermarket yes okay yes actually ngote kya okaya na number on 20 ngaya na number kwa tena thina mbichi women to aka mauta patire ko ndoka kondaka but I'm interested prof quick into gerea ikiandeki kethiri yes lakini nitaona kethiri yake ni tell us about it. Thank you sana bwana Phineas. Atuge ke science tugeria kwa Mugirende director indigenous funds. Yes. Tugeria kwa advance technology ile chetu cha tradition to become modern. Yeah. Traditionally ameru twa thithaia nchobi yetu na nyongu. Yeah. Tugakuneka na mabura ya marigo jaogi. Yes. Tukirete ntobira byetu ndene bikaeja pole na pole na ndikiki to solve problem wewe na gituma tuku invent matra jaja atukuona especially antu batu babethi kuinta bimu bakonywa batuko bakonywa yeah na nanda antu au nyinto bira bikuthukia no kabot nyethira kumba kuthithia wengo kumenya impio kitete na ndiki kithiri giki kirita gitangu yoja kithiri kingi yes nande lakini tukimodify tena science wakune kou wekera into bia kundene au waikunika kabisa nande kwa chemistry ria kote kwenda ruo rutonya kule ndene onto ratonya kule tabia kubitibwe sasa nande kwa chemistry atwathe yoko gwa ruo no wekirete ruo yaja mwanka ruo no rume yes lakini warogiro tegitate rwethomba gutonya nando geka gantu wakwa ije no uthithia na marigo any fruit no uthithia na mananasi no uthithia na mero ira tukugaira matunda jonde jaina shukari wona marigo jaku ndira kitchen jamberia ko ugurite kana ukundite jenda witite kwora ukajaringa mburendo gekira ukongera yeast ugakunika u gekira toje mwankau weka gantu wakwa untuko mwanja waita wow na de iji ku advance ere indigenous technology yetu to modern tukameta home brewing na you can do this at home advantages iri aja ode watho kuna yeah ode watho kugitate ode watho kuna bede no you are not breaking any law no ino ule omba kuringa juice yaku na blender nyomba kwaku na ule omba kuruga chapati yaku yeah na ule omba kuruga matumbo ya jaku kwaku yes orenza kwa unande batwe to Emero University we are using our technology to solve our problems either ina yetu ina choto kuona locally kenda kedra ni antu babethi kana bange ponte kedra ni alimi pomba ku benefit sure yes prof ndona tu inandika hiyo ida ndazo but allow me to ask you yes. At the university na ke department eku bini into the right on end people are interested yes in your department aritoiva mba kona courses chinto bi kana bubongwa bana Phineas kwanza nchoke nkatho sana mbugo tegento kiriaja ndithaia ningwa nyari to bakwa kambira ku ba mention yaja anoga
nontu ibo baitaga ngugi iriku iji oni mbuga ndio kibao gya kona direction gitawate signboard oni signboard oni kubera tuthithia uju tuone gugakarate nabo bakathika bakathithia kwa tuwe ge fund science na kwanza nkera mutegeri kwanza nantu bara bainge bagwa fund science kukari ikuruga kukari kwa itofauti fund science owe weto science i more advanced tumba ku tega kamera tukamea kamera ke tumbo kithithia atia gikethira kina value kuruki nyoito fund science kwa bado tuge Ondege School of Agriculture and Food Science tuena course nyingi muno kuma certificate, diploma, degrees, masters, PhD na inya short courses. Ya hiyo ukaenda kuthoma wine is a short course. Ukaenda kuthithia value addition chemira is a short course. Ile kuthoma like 3 weeks. Na inya tuena online learning. Lazima weje kirasi na nara ta uwe ngogene no umbe kuthoma ugoro kana weekend. Na Meru University under leadership ya Vice Chancellor wetu Professor Romana Sodhiambo ito kuona tuli training ira tukuthithia nandi i training kinya kethro ri academically qualified also we na skills cha solve problem outside meambere twethaira we na certificate lakini we rothithia kintu ja giki otebwa kwa utu ina actually to 8 schools. Wow. Kwina School of Agriculture and Food Science, Business and Economics, tuina School of Few and Applied Sciences. Baraba kwenda kuthoma mental health science tuinayo. Baraba kwenda kuthoma nursing tuinayo. Baraba kwenda kuthoma engineering architecture tuinayo. Wow. Uno kona shukuru tuinayo. Na inya baraba kwenda kuthithia diplomas na certificates tuina TVET. Inya wirio. Na inya baraba kwenda kuthithia professional courses, wenda kuthithia CPA, wenda kuthithia driving license ile cha computer. Tuina Cisco ICDS. You chonde tuina chio. Yes. Wow. Prof, beretida tukirika kia yotiria mira lakini natumaira intovia mira. Wajir Senator Mohamed Abbas awete mira is a drug na nibatire kwithira ikirewa kana ya ban. It's a drug na nibatire kwithira kia ban. But ito kona the products you're coming up with. What's your quick response to such a statement from a senator? Thank you. Ambere mutegeri kwanza kiambere kiragi utuma mira heroin drug kuyaktia kurukirwe parliament 1994 na compound ile cheki mira igeta wa psychoactive drugs compound ile cheta wa cadron na cadin kutena problem ko meta drug lakini itobweri kweta nkuruki au tutegere ki science tutegere ki health tutegere ki technology ituije thigara is a drug. Na perhaps sorry to mention yojo mwaka na waire mutegeri no ethire ije mtu thigara cia muthithire mathara hero thia thoka buru na perhaps atoto yes etc. But ntaigo mtu urete mira sure actually ntaigo mtu urete cibitari ikore mira leave alone ukwa. Yes. Kwa okay, it is good to care tumbe eko fafanua manto bwega buru. Tutekurega tutekuga 10 drug. But dirika no ikuruke watho ekira limits. Watu ekana ndio warengira mwijire kurukia ariko. Kurukia. Wanywa mililita 5 wakurukia ariko. Wakurukia. Au. Lakini 10 blanket ban. Nonto kimera kule anto tuije kia bathomithire cukuru. Very true. Kia rea uthoni. Kia rea cibitari mirimo. Exactly. Kia source of livelihood. Kia source of livelihood. Kwa hiyo tukuromba thirikari muno through various players, especially right now I can talk candidly to MPs in Meru County. They need to move the bill very fast in parliament to declassify miras particularly from psychoactive drugs. Mira particularly. The compounds can remain as drugs, but mira turenda tuone evidence. And then ogwa ankiuga
kwi antu bandikite manza maingi bakiuga mira ukaramira utumba kuona ngatwana kana mantejo but ukena miregembe shukuru twana ingiri magana Exactly. so tutakwera information ni na kuma but to scientist we don't know where it's coming from. Sure. Quo it's right free for the senator to say so, but also it needs to go further. What are the negative effects of this drug? Sure. So that we address it as a scientist, as a crop that is supporting livelihood, yeah, sure, and supporting the Meru community. Thank you, Professor. Mbitikiria tu idire tukire kairigo ntuba matha yetu, but thank you so much ntubo find time na kwithiro kiara na batwi. I'm sure ntuba kuthoma mantu maingi na obo wa mweri yo etandatu the date watu at the tentative date as we near no mwanka tu yetu idire tu kujaira na after that nende interview ntuba kamba kwithira nende by view na maybe in shops, in supermarkets and in other various places. Thank you so much, Professor. Na mutegeria unetu kuthatu yeka katanta nende tu kari na Professor arimi kuma University ya Meru atomba kwenda tukiara kamantu yegie kongela Valley Edition kirinto mwanya nende biria mona mira mario na many other fruits na bininto ukaomba kwenda nende ukiona na kinya. If you want to know more, kana ku learn more, inyabaraba ina mario baba kwenda kubwithia by products from the very same Kinyatu Meru University. Eto gorenda kuna Professor arimi ukomba kwithira ukiona uteithio buu bonde na kila kionde kwithira ukienda anoto kutatuika katanta prof kakwe bungi aribwaga sana mutegeri wetu akenda kuyunga na university no eteke mutandao www.must.ac.ke kana no aringa thimo namba 0712 524 293 0712 524 293. Thank you very much, Professor. Thank you. We appreciate. Naona tukutatuika katanta nyumendaika itekoro yatu kada tukiwata na nonto bandeto chawero daidatu. Eje ni Wero TV.